Usa Rakitira, good morning. Ate Kapit, Rena Vlog, thank you sa patamsak. Ate Laila, Ate Lucy, good morning. SL Mix Channel, good morning sa inyo, good morning. Ate Mates, good morning dyan, good morning. Ate Che, the Filipina, thank you sa patamsak. Ma'am Rose, Ate Kapit, good morning. RM29, good morning sa inyo dyan. Arnold Buat, good morning sa inyong pagtambay dyan. Chamski, thank you Sam. Grabe init. Tapos lang magluto.
Thanks, Mix Vlog. Thank you. Thank you sa support. Thank you, Mr. Dada. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo dyan.
Hello, Crispin. Thank you sa patamsak dyan. Maraming salamat. Thank you dyan. Thank you. Yan, pinin ko na yung ano mo, binabang bahay. Maraming salamat.
Hello, Miss Joy. Thank you. Thank you, Miss Joy. Good morning, Mark. Sir Likop. Good morning. Tina Official Vlog. Hello. Good evening. Hello, everyone. Sir Likop. Thank you po. Maraming salamat. Grabe, sobrang init. Ayan po yung, yung, yan o, nagpipintura sa bakod. Ayan, guys. Maya-maya guys, video natin paglilim ng ating bakod na pinipinturahan. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you po.
Ate Faith. Thank you, Ate Faith. Thank you. Ate Joy. Good morning. Magandang tanghali pala dyan, Ate Joy.
Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan. Mag-e-end na po tayo at tayo may gagawin pa. Maraming salamat po.